District Health Society pen measles lapen rubella pothak pherangkya phan ke pachini. D4 supi angbong towar kapanaya sai ke deng. KPLT kachi apkang tona pin potum kiduk dat kesu kachilang bom aphan vi kachipidun. Kardom nili vilburn kropi non biar tang pen arjoik tha. District Health Society Benjakong Thom Kebra ECR Difu A&M Training Center along measles lapen rubella apothak pherangkya mai padu. Okpran Saikama Joint Secretary Karing Rong PP measles rubella apothak pherangkya mai along pajirmidam. Alang lipai pai kretrok CR ni pen Karbiang long along ta measles rubella campaign pangcheng pon pupusin ningche. Campaign along lakke thom society clojon cirkep arta penikan krep hokave au suri so phan campaign along parlo pon puta alang li pherangkya phan pachini thu. Kachurap kacheto dolo dela so campaign matia kemang chunji puta Joint Director Rong PP aningche patheda. 19 August 2018 में निलिकुम कार्बियांगलोंग डिस्ट्रिक्ट लो measles and rubella vaccination campaign चेंगी लासोआ measles and rubella vaccination के 9 months to below 15 years आओ सुमार तुम्हांसी लासो MR vaccine निलिकुम launching ला निली appeal लो as Joint Director of Health Services Health and Family Welfare Department la apai po guardians ang pen usumar la so age group of sumar tum 9 months pen below 15 years on la 17 August 2018 pen MR campaign hut nang itum sokta usumar tum han la so vaccine bang pi ignai nilia pilo anke nilitum 100% MR vaccine target nilitum achieve long nahi la so Karbiang district along nearly personal appeal as Joint Director of Health Services along with additional Chief Medical and Health Officer FW and District Immunization of Officer Karbiang nilitum Karbiang ke do guardian parents ang pen la so age group also martum phan MR vaccination and nahi nili request fee. Thank you. Difurong supialong ke claim bom towar ke pathya sai ke patang serak jia phan non malom towar akrong along kapanai sai claim bom ason si theklong towar ajam ke pathe pen difurong supi abolon ke PG aphan difu galaxy cinema atowar mate MG road lutika cinema atowar town outpost atowar rongpharpi rongba atowar members hostel atowar lapen difu civil hospital amlapati kidam atowar akrong ke pathe ke palang meji asai claim bom ason si theklong Difu Galaxy Cinema atawar kepatang serak je phan rural pen jakong thong kepra isi adam longle kapache klam asai ke claim abirta card news along birta nang pale Difu miles pho KPLT bohalong ke do KPLT songa chap kang tona tumpen jakong ni phai thom kebra ECR ni anarlo por phai kresia por malom KPLT apin po malik be chiparjan karjab be lapen aria sang ho tu methang karbia khaipu chema thapen vika chipia sai ke deng West Karbianglong langmi pi arong mekar hon rong pi lapen rupali timung pi asupi jermi rong pi artanikan kresi Difu Civil Hospital along si keso chelanglo keso chelang bompen VKP akenang sot pobirta KPLT pin potum chini dun si alang litumpen VGP dun KPLT ka chap kang tona pin potum methanga VGP dun pen kisung dara hem tuna phat ke rappa jerdum lo namalam sopor phan birta mo into paniksina
outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dena mo people thot beer talong bangthlo. West Karbi Anglong la pen Meghala japet jahoy. Tapar rong be rong thaga hawar kanghu atum pharo thengjang thuarong piet pusi card news along beer tanangle. Ingnam raikom atum ki dojoy lapen aning ki me warsai chu en pen thengpi kanghu atum tapat ahawar thengjang thu arong kanghuang ang lit olo West Karbi Anglong afan abolon ki padu I athengjang thu arong arniwang ki pi ajok thengjang thu arong nangkon bom ason si theklong thengjang thu arong kanghu akele alam arjulong pen non hejong sucheng constituency MEC mate EM Rupsing Teron lapen ari sangho tum thengpi kanghu adim along humri damsi raikom asai kedeng ji aphan ingnam raikom asai pu aphan pingkhat pong mi tak dak lo dan alam te ta kok lo ye ka pong o bang ke teklong ta so dim lang de pen phe bang ni tum ko lang teklong lo adum mana jan thayang tu pipi ta so teklong lo dan thayang tu pipi teklong pen pi ni tum lang lo te rong de le pipi ke ni ta ong dung o phai pipi teklong se ni tum ke klem bang ko tum phan tum teklong se lang tum hang lo dan anak tempat hang lo, dalam tum ke cepuluh mitum si kipi lo, dan patumian kipi ke tayang tulok arong ke telok kipi si rong harus si antuel. Dan aswakan nang toy bangke tapada rong, itu inut binro rong pipu sila ke toy si pulo. Kasi lang tempat hang lo, so ating kipi ke dewe ke lagi cepat. Kami pun nak kipi, pina ni lo antum dah pulo antum ke, kacang dah ramai di benda apa sih pendam tuel lo. Adum tu bangke ni tum là số làm của đất bên này thì thoát thằng đi lên cùng làm hành thi của nó đặt đồng một school được số phải lòng là đặt bằng ta long ini long thằng mình thi là tên chủ đề là tung prai mà nên thì tăng xíu rồi thì bé cái rong như là còn thay rồi chỉ là 25 thế phút thật này thì đặt phần mang sẽ đẹp của bạn này phun kuri đấy bên này kia bằng đẹp của bạn là số protection bây giờ thì mang tôi do posi asoni ban la ke do anu tempi peta nono ko ke pota audit tapan ponta putin itu bukan masih itu ko no teng ka jinia tu teng man de pu bang tan la so de bang enu gendo rong pi ko menit ko talent ko si alang li tipu dan sio performance ke tem ko si pu tani itu ka jinia teng gendo rong pi tapat pena tempi di pi nong jerong tapat ben nong jerong ka judo de la tapi lorong pi la dat pota kelongi 2 minit tadi tu dia dak pota ke pilongi pa ke kan oleh council bank ini la pena so apota konane apota kan sida ka petlang pen si opom kelong kelong tele ke la bangalan ni ka petlang tabalam lo kasi ni li dia po pan pulo pota kona pota order kona mantu se order komasi ke pima details prabding pen nali na pinai Puloni constituency MAC mate EM barim dorsing rong hangagari aphan komatni patong tekang rai pusi kat news salang bir tanang pali agari alakha KS 09B7020 puhenlo Puluni constituency MEC mati EM barim dorsing rong hang akari patwe komatni patong tekang rai pusi kat news along bir tanang pali akari alakha ke AS 09B7020 puhenlo
Birta bangkila panskal tan puniklo domi thakmi kurang thu